Papila ro rhanga ra Pawulo eka Timotiya. Timotiya wo sungula ku avanyisa ko sungula. Mina Pawulo, muapostolo wa Kreste Yesu hi ku lerisa ka Xikwembu muponisi wa hina ni ka Kreste Yesu ku tshemba ka hina. Ndzi tsalela Timotiya n'wananga wa xiviri eku pfumeleni. Ndzi ri, tintswalo ni musa ni kurhula a swi ve na wena, swi huma eka Xikwembu Tatana ni ka Kreste Yesu Hosi ya hina. Loko ndza ha ya le Makedoniya, ndzi ku khongoterile ku tshama le Efesa, na sweswi ndza ha vula sweswo, hikuva ku ni van'wana le Efesa lava dyondzisaka mavunwa, va byele ku ma tshika. Va nga heti nkarhi wa vona hi mintsheketo ni ku longoloxela swivongo swo ka swi nga heli, leswi vangaka ku kanetana ematshan'wini ya ku seketela makungu ya Xikwembu lama tirhaka hi ku pfumela. Kasi laha xitsundzuxo xa hina xi kongomeke kona i ku pfuxa rirhandzu leri humaka embilwini leyo tenga ni le ripfalweni lerinene, ni le ku pfumeleni ka xiviri. Van'wana, hi mhaka ya ku tshika swilo leswi, va pepetsekile va ya nghena eku vulavuleni loku nga pfuniki nchumu. Va navela ku va vadyondzisi va nawu, kambe va nga twisisi leswi va swi vulaka kumbe timhaka leti va vulaka leswaku va tiyile eka tona. Hina ha swi tiva leswaku nawu wu lulamile loko munhu a wu tirhisa hi ndlela ya kona, a ri karhi a twisisa leswaku milawu a yi vekeriwanga lava lulameke, kambe yi vekeriwe lava homboloka ni lava ti arisaka. Yi endleriwe lava nga chaviki Xikwembu, ni lava dyohaka, ni lava nga khongeriki, ni lava sandzaka leswo hlawuleka, ni lava dlayaka va tata wa vona kumbe va mana wa vona. Milawu leyi yi avanyisa swigevenga, ni vaoswi, ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanunakulobye, ni lava yivaka vanhu, ni vahembi, ni va milomo mimbirhi, ni lava endlaka hinkwaswo leswi hambaneke ni dyondzo leyi nga yona ya xiviri. Dyondzo ya kona yi yelana ni evhangeli leyi vekiweke emavokweni ya mina, leyi twarisaka ku kwetsima ka Xikwembu, xihlovo xa mikateko. Ndzi khensa loyi a ndzi nyikeke matimba yo tirha ntirho lowu, yena Kreste Yesu Hosi ya hina, hikuva u ndzi vonile ndzi ri loyi a tshembekeke hi ku ndzi veka entirhweni wa yena. Hambileswi khale ndzi tshamaka ndzi n'wi sandza, ni ku n'wi xanisa, ni ku n'wi pfukela, kambe ndzi tsetseleriwile hikuva a ndzi endla hi ku kohleka, ndzi nga ri na ku pfumela. Kambe tintswalo ta Hosi ya hina ti ndzi talele, swin'we ni ku pfumela ni rirhandzu, swi nga leswi nga eka Kreste Yesu. Rito leri ri tiyile, ri fanela ku amukeriwa hi mandla mambirhi, leri nge, Kreste Yesu u tile emisaveni ku ta ponisa vadyohi. Kutani eka vadyohi lava, mina ndzi lowo rhanga hi ku biha, kambe ndzi tsetseleriwile ku endlela leswaku eka mina loyi a nga mudyohi wo rhanga hi ku biha, Kreste Yesu a ta swi kota ku komba ku leha loko hetisekeke ka mbilu ya yena. Kutani xi va xikombiso eka lava nga ta pfumela eka yena va kuma vutomi lebyi nga heriki. Eka Hosi ya minkarhi hinkwayo, leyi nga riki na ku fa, leyi nga voniwiki, xona Xikwembu xi ri xoxe, a ku ve ku chaviseka ni ku dzuneka hi laha ku nga heriki. Amen. Ndzi veka ku khongotela loku emavokweni ya wena, Timotiya n'wananga, hikuva u tsundzuka leswaku ku ni lava nga vhumba leswi u nga ta va swona. Marito lama a ma ku tiyise, u ta kota ku lwa nyimpi leyinene, u hlayisa ku pfumela hi ripfalo leri tshunxekeke. Hi ku dlaya mapfalo ya vona, van'wana va onhakeriwile hi ku pfumela. Exikarhi ka vona, ku na Himenayo na Alexandro, lava ndzi va nyiketeke eka Satani, leswaku va ta dyondza ku tshika ku sandza Xikwembu.